ቀለበቱን ማለት ነው እጅሽ ላይ አውጥተሽ ጣልሹ ማለት አለ። እኔ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ራሱ ከልብሽ አልነበርኩም ታርጎ ሊቀር ነው መሰለኝ። ተደብድቦ አልነበረም፣ ወንድሞቹ ደብድበውት ነበረ። ያንገቱን መልሶ ገዝቶልኝ የጣቱን ግን አልገዛልኝም። እና ሙቤል ለመካስ ያንን ቀለበት ሳትሸጡ አትቀርም። Akkam jirtu daawwattoota Oromaan akkuma beeksisa irraa argaa turtan Sumayyaa waan isiin haasaa jirtu walumaanuu argaa jirra jechuudha. Yeroo tokko tokko dubartiin sila namni mi'a faaxiqqishollee taatu jechuudha. Jabduudha yookaan nama waa beeku yookaan nama waa yaadu jettee ati yaaddu tokko jechuudha. Yeroo gad deebitee waan ijoollee yookaan mistira namaa hincitii namaa akkasumallee waan darreedhaaf waan guddoo balleessitu dhugaa rabbii baay'ee namatti dhagama. Hundumaafuu Sumayyaa waanni kun sirraa hin eegamu. Baay'ee dhugaa rabbii ittiin gadde jechuudha. Dabalatani namni fakkeenyaaf amma sagalee kana hincitii Sa'idii fi Ayyuu gidduu jirtu fuudhee gara Sumayyaatti ergaa jiru kuni Umar namni jedhamu kun jechuudha baay'ee na ajaa'ibe jechuudha dhugaa rabbii amma fakkeenyaaf hincitii fakkeenyaaf waan duraan qalabatii Sa'idoo fi Ayyuu waliif godhan jechuudha kan inni asirratti dubbataa jiru mee viidiyoolee isin dhageessa jechuudha daawwattoota kiyya baay'ee dhugaa rabbii waan nama aarsaati mee hundaafuu viidiyoo ilaallee yaada keenyallee irratti kennataa deemna namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatanilleen subscribe godha viidiyoo kanarratti waliin reaction bareedaa godhaa deemna yaada keessallee komentii jalatti barreessuu hin dagatina viidiyoo like godhaan isiniin jedha daawwattoota kiyya mee viidiyoo dhaggeeffannee walitti haa deebinu አፍላ አድርጎ ምናምን ማለት ነው ያንገቱን መልሶ ገዛልኝ የሱን ማለት ነው ያንገቱን መልሶ ገዝቶልኝ የጣቱን ግን አልገዛልኝም ከዛ እንትን አልኩት ከዛ የእጁን አልገዛልኝ መስለ የሰደበኝ ስድብ ነግራቸው ማለት ነው አለኝ አማ አረበ ሳይዶን ሰራብሰ ሰን ያቹመት ዲፈርዱ ሱማያ ያቹመት አፋንቲን ሲቁታ ቀለበቱን ማለት ነው ከእጅሽ ላይ አውጥተሽ ጣልሹ ማለት አለ። እኔ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ራሱ ከልብሽ አልነበርኩም እኔን እንደ ጣልሽ ነው ቆጥረው አለኝ። እንዴ ቀለበቱና አንተ ምን አገናኘው? ቀለበቱን እኔ ብዙ ጊዜ ቀለበት አድርጌ እዚህ ያሉት ያቁኛል አብዛኞቹ ማለት ነው ሁሉም ያውቃሉ። ቀለበት አድርጌ ድንገት ወይ እጄ ከታጠብኩ ወይ ለምን ሽንት ቤት አይሆንም ከገባሁኝ ቀለበቱ አውልቀዋለሁ። ለምን እንደው አላውቅም። ያኔ ተፈጥሮ ጉዳይ ይሁን እኔ እንጃ። ውሃ ከነካኝ በቃ እንትን ምንም ነፃነት አይሰጠኝ። በቃ ሳላስበው ራሱ አስቤበት ራሱ ረቢ ፈያ ሲፋከኑ ሰኒ ፈያና አርካ ረቢ ይርቲ ረቢ ፈያ ሲፋከኑ ፈከና ፊሲን ከጀዳ ጅርቱ ዳዋቶታ ኪያ ቀለበቲ ሀርካ ጀቹዳ ወን ፍራ ባፍቴ ደርቢቱ ፊ አቲ ዱራኑማው ኦኔ ከንኬ ኬሳ ዋነን ሲንጅሬ ፊ ቀለበቲ ፍራ ባፍቴ ደርቢታ ከዋነ ደርቢቴቲ ጀዳ ጅርቲ ጀቹዳ ከነ ጀቹን ጋ ነምኒ ኩን አረባ ሚቲ ሲንገሩ አረባ ኢኒና አረብስ ጀቴ ጉድፍቴ ሃሰውት ጅርቲ ጀቹዳ ኩኒሞ አረባ miti namni akkana namaan jedhuuni kuni waanuma jiraati akkuma beekamu hamartiin gatii qaaliin bitamte jechuudha birrii guddaan kan bitamtu namni gaa yeroo hedduu qabeenya irratti wallabuun yookaan addunyaan badaa ooltulleen gaa xinnoo ishee nama inuma mufachiifti miira daawwattoota kiyyaayee beekamaadha akka nama mufachiiftu san namni hundinuu beeka kanaaf immoo waan duraa waliin jedhanii darban har'a immoo gadi baanii hordoftoota duratti daawwattoota 200 irratti waan akkana haasa'uuni xinnoo ishee nama qaansisu nama yellaasisu baay'ee nama yellaasisaa jechuudha hundaafuu viidiyoon dhaggeeffanna ቀለበቱን ከፈለግሽ በራስሽ ብር ግዢ እንጂ እኔ አውጥተሽ እንደ እንትን ለምጥየው ቀለበት አልገዛም የእጁን ግን ያንገቱን ግን ገዘውልሻለ ማለት ነው እዚህ ቤት ውስጥ ስለሆነ የጠፋው እንደውም mee maal godha duuba eenyutu dhiirti kamiyyuu dhugaa rabbi fakkeenyaa fi daaba mormaa birrii Itoophiyaa qarshii yoo xiqqaate 100,000 wayiin bitame kan gatame deebi'ee immoo eenyutu si bita dhiirri ammaanuma anilleen keessuman jira gaa dhiira amma yeroon jedhu keessaaf hin baafneeyyi namni si bituu iyyuu hin jiru osoo na taatee iyyuu irra deebiin hin bituuf jechuudha dhugaa dubbatuuf birri dirre sanii kan irratti bahee akka waan taphatti yeroo gatamu jechuudha kuni waan nama yellaasisu yookaan jechuullee waan namatti ulfaatu miti ani siif hin bitu ani amma irra deebee siif hin bitu akkuma argiteetti furraa kan bakka argiteetti furraa darbitee deemtu birrii kan keetiin bitadhu irra deebi'a nama birrii kiyyaa siif hin bitu jechuun isaa waan dhugaati jechuudha kana immoo guddaa gootee ajandaa gootee haasa'uun Sumayyaan irraa hin bareedu jechuudha dhugaa rabbii tasumallee irraa hin bareedu jechuudha Sumayyaa kanaaf waan jechuun waanuma hincitii ta'e bifuu hincitiitiin osoo fixattanii baay'ee gaariidha hundaafu jechuudha wanni akkanaa kun waan
gaarii miti yookaan waan nama walitti hammeessaa deemaati malee waan nama walitti harkisaa deemaati miti. An kana hundarraa kan na dhibe kan isiin haasottu kana hundarra kan na dhibe kijibuma Sa'iid irratti oofan jechuudha. Kanatu na dhibe dhugaa rabbii jechuudha. Kan amma mucaa tokko sagalee ergee fi oduu nama beekaa dubartiin takka gamaa oduu namarraa guuruu eegallaan baddee beekadha. Dhugaa rabbii hanga feete duraan nama jabduu maan taane oduu gamanaa namarraa bitaa mirgaa guuruu eegallaan oduu san guurtee gara jaarsatti deemuu taanaan baddee beekaa wanni sun jechuudha. Kanaafuu mee oduu namichi sun itti haasa'u sanillee mee walumaanu ni dhaggeeffanna jechuudha. Afaan Amaariffaatiin kan inni itti ergu isinitti hima hundaafuu jechuudha. ነበሩ ሰዎች በቃ ቀለበት በጣም ውድ ቀለበት ገዝቶላት ነበረ። ያ ውድ ቀለበት ጠፋ ብላ ነበርና የሆነ ነገር ሳይኖር አይቀርም። በጣም ጸብ ላይ ናቸው። ከፍተኛ ጸብ ላይ ነው ያሉት። ቀለበቱ በቃ ጠፋ እሱ ሲያናግራት ጠፋ ብላ እንዴት ይጠፋል ብሎ እሱ ሲናገር በቃ ጠፋ ሌላ ግዛልኝ አለችው እና ማለት ነው። ግን ጉዳዩ ሌላ ነው። ሰርጉ ሊቀር ነው መሰለኝ አላቅም። ብቻ የሚቀርበት ምክንያት ምንድነው? በሰማሁት ኢንፎርሜሽን ሐረር በሄዱ ሰዓት በጣም በውድ ዋጋ የገዛላት ቀለበት አለ። ከ1 ግራም 10,000 ከ10,000 በላይ 10 ምናምን የሚሆን የገዛላትን ቀለበቱ ጠፋ ብላ ስትናገር ነበርና እንዴት ይጠፋል ብሎ ሲላት በጣም ተናዶ ሳይዶ እንዴት ይጠፋል እንዴት ጠፋ ትይኛለሽ በቀላሉ እንዴት ቀለበት ጠፋ ምትይኝ ሲላት በቃ ጠፋ ነው ምን ነው መግዛት አትችልም ግዛ በቃ ጠፋ አልኩ ጠፋ ሙቤ ተደብድቦ አልነበረም ወንድሞቹ ደብድቦት ነበር እና እንዴት አስደበድብ ያለሽ እንደውም ብሎ ተጣልተው ነበር ከሰይድ ጋር ማለት ነው እና ሙቤን ለመካስ ያንን ቀለበት ሳትሸጡ አትቀርም እንደተረጠርኩት ማለት ነው ሸጣ የሆነ ነገር ለማድረግ ነው መሰለኝ አላቅም ብቻ ያው እንደ ሐሳብ ነው ብቻ እና ግን ከፍተኛ ጸብ ላይ ነው ያሉት እንደውም በቃ እየተረጠርኩ ነው እኔ ኤጋንዳ ወጥቶት አኩማ ሰገሌ ከነራ ዳጋ ጅርተን ጀቹዳ ዲርቲ የሮ ምስጢረ ዲራ ደበርሲቴ ጀቹዳ ነመ ቢራቲፍ ላቱ ዮካው የሮ ደበርሲቴ ነመ ቢራቲ ሂምቱ ሄዱ ነመራ ፎክተ ሂምበሬዱ ጀቹዳ ዱጋ ረቢ ወንድ ልጅ የጓደኛ ምስጢር አሳልፎ ለሌላ ሰው የሚነግር ወንድ እሱ ወንድ አይደለም በእውነት ሴታ ሴት ነው እንጂ ወንድ አይደለም ዱጉማን ሲንጀዳ ሂሪያን ዮካው ኢልሞን ዲራ ካን waan hiriyaa isaa yookaan mistira hiriyaa isaa dabarsee nama biraatiif kennu dabarsee nama biraatti himu dhugaa rabbii inni dubartiidha malee dhiiraa miti jechuudha. Dhiira jechuun kan mistira goddanyaa isaa osu kan mistira goddanyaa isaa nama biraatiif dabarsee hin kennine jechuudha. Umar viidiyoon kun siifi jechuudha. Dhiira jechuun mistira hiriyaa ofii wanni feeteyyuu yoo dhufte jechuudha dabarsee kan hin kennineetu dhiira jedhama jechuudha. ወንድ ማለት የጓደኛ ምስጢር የፈለገ ነገር ይምጣ እንጂ አሳልፎ የማይሰጥ ወንድ እሱ ወንድ ይባላል እንጂ እንዳንተ ሴታ ሴት ወንድ አይባልም። ከምሬ ነው። ሳይድ የኔ ጓደኛ ነው። ሳይድ ወንድሜ ነው። በቃ ምንም ማረቅ አይችልም እያልክ ነው አይደለ? ሳይዶ ነው ቦሌሰክያ ሳይዶን ጓደኛ ክያ ጀቹት ጅርታሚ ሁማ ጎዱ ሂንደንደው ጀቹት ጅርተ እሺ ሜ ሀጀ ነው ቦሌስ መካን ከሰኑ አታው አከሱመለ ጓደኙ መካን ከሰኑ ሂሪዩ መካን ከሰኑ አታው ሂሪያ ከንከ አከሚ ደበርሲቴ ኦዱ ኢኒ ፈከናፍ ዋን ኦዱ ኢሳ አከሚት ሚስጥረ ኢሳ ደበርሲቴ ሃዳመና ኢሳት ሂምተ የሮ ከሰፉ የሮ ረኮ ከነት ጀቹዳ የሮ ኢኒ ረከቴ ረኮ keessa jiru kanatti jechuudha akkamitti dabarsitee jaartii isaa yookaan haadha manaa isaatti himta maaltu kan kun maal jechuudha mee dhugaa rabbii hedduu nama ajaa'ibaa bar hundumaafuu jechuudha daawwattoota kiyyaa wanni Umar namni jedhamu kun jechuudha hincitiin inni gara Sumayyatti fide kuni waan baay'ee fokkisu jechuudha fakkeenyaaf inni kan jedhaa jiru jechuudha akkan oduu dhagayetti qalabatii yookaan hamartii gatii qaalii bitee jan Saayidii gaafa Harar deeman san gatii guddaa baasanii hamartiin sun akka waan baddee jirtutti dubbataa jiranii hamartii san tan badde immoo hamartiin eessa gorte jedhee yeroo Saayid gaafatu hamartiin baddee eessatti badde jedhee Saayid gaafannaan hin beeku badde kan biraa naabiti jetteeti giddaajaa jirti akka mistira dhagayetti immoo aruuzni sunillee yookaan gaa'illi isaanillee hafuuf kan deemu natti fakkaataa jechuutti jira jechuudha dabalataan ammallee wanti sun mubeen tumame jedhanii gaafa waan kaasaa mubee san yookaan mubeef waa kafaluu jedhanii hamartiin sun gatii qaalii waan bitamteef gidduu kanatti mala godhanii gurguranii akka badde jedhanii tuma bakka mala godhanii tuma badde jedhanii gurguranii akka mubeef waan
waan tokko bituu barbaadanii meeshaa wayii bituu barbaadanii kanaan mubee araarsuu barbaadaniiti Saidoo gidduu kanatti shawwaduu barbaadaniiti jechuudha kan inni haasaa jiru jechuudha. Kanaafuu Saidoo nama ofiifuu yaaddoo guddaa keessa jiranii bakka yaaddoo hedduu yaadaa jiranii bakka waan taa jiru hin beeknu hedduu yaadaa jiran jedhee inni gaawaa dheeraa haasa jechuudha. Daawwattoota kiyyaa ani viidiyoo hanguma tokkoon bakka ijoo qofa keessaa isinii muree fide kan inni jedhaa jiru akkasi jechuudha. Gaafa Harar deeman sanillee gatii guddaa itti baasanii gaafa Harar deeman san gaafa fakkeenyaaf kan hamartiin bitamtee fi miti hamartiin gaaf san bitamte sun gatii qaaliin bitamte akka oduun nageessetti jechuutti jira jechuudha. Mee kana hunda haasa'u maaltu isa barbaachise? Saidoon qabaannaan bite ammas yoo barbaade irra deebi'ee bituuf danda'a rakkoo miti dhaba maallaqa hin qabu maal akkasumallee Sumayyaalleen fiddeetuma miidiyaa irratti gittim ni tolchiteeyyuu dhugaa rabbi bakka ati amma Sumayyaan mistira kana baaftee asirratti maxxansuu ni tolchiteehu maaliif jedhi abbaalleen Saidoolleen ni argaa diina ofiitii fi fira ofillee adda bara jechuudha. Amma namni kun nama Saidoo waliin nyaatu nama Saidoo waliin dhugu akka inni jedhaa jirutti akka afaan isaarraa dhagayetti jechuudha. Namoonni chaanaal afaaraa taatanillee immoo subscribe godhaa viidiyoo like godhaan isiniin jedha viidiyoo share waliif godhuu hin dagatina. Daawwattoota kiyya viidiyoo narraa asumarratti kan goolabamu ta'a viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.